Adwenepahene. Adwenepahene. Mama. Na who ye there? Is it Sia na your friend bonti bow? Some opinion na sister. Mupina mse menye dwan kakra mama. Who ye aduane? You say you see am akra. Na die ni ebedi. Ene de me say na me dumuko potatoes. What I say vegetables. Pese me na me dumuko abrofo. Hey. Na some say sister buy no. Me kitchen mo agya boso. Mo sisi me. Nti wo say na mo pie no me shara yese mabre. Ti me relax kakra on. Adwenepahene. Pese me sister. Eso hunu say Adriana no never must say enemy. It is potatoes and chicken that there no person will be my sister. No so cafe. No so cash. Aye nanka. Hey sister brother be the only abema. Sure. Any on. Why? Hey. Adwenepahene go for me. Hey. Any sister. Hey. But it's when you are here. When na bushia sister. We nyina abusua no eba ba bididi me ana me serve obi a me ana me serve o se na na je ha nyina afa akokọ no hey sister na je wo ba we wa no me be chamanum awusiafo ne emu hu o social media no eye say ye ntro mo hwe ni nua baba be sra no ena me ne yiri ye dika ye sikrom ye pie o sister mo pie mi nkobi ye ni so o hye sare mo ha vota wa hye ye chi oh wa ma ji me sebra say ya o mo say sama ka acho say wo ba me je wo so a say wo ko say be ya wo ni be je next time to asa aji me nsem ai say me wonu say me dem da bia oh say sometimes ya na nkrofo bi no mo hwa wa we on be fo say ne wo ye na social media but me be fie ha no ma che o ma che bia ha cho na so de da bia mi hu bia eye pepepe aduanu anyina ye be oba so ahye hey yes famo ka kire o say mo say wi asena ngasa no so ye be ma na otuko na wo so watima akojale na wa ya ade a wo so se bia busu atwa go si a wo ba yi ena e bia social media me ya just for ayikeka enka mahu nka obi hunu so mo se mo pie ko ba yi won ho hyepe a de gina abusia emema no aya amommo amoyere ho aya amon surprise wo mo se me Adwenepahene ye me agi me nsem because me kasa me hu ni ameka because me ne yire ye di kan si fom ma ba be sra wo mo ye pie ye konante kakra emma ye mienu oso on de won ko bio sister mon ti na fie hwe abusia fo mo hwe so mon hye you have hey I say me say we dey rich mo ba ye di bufu e di banku bayira ya chie bayira ya noa nam se da bi ese potato so ne akokọ na mo se ne me nam se da bi chef ofie chef ofie sister se ma wo chele na wo sa de no se me nua ba be sra me no ese me timi ma obia ni chi ofie a ne obedie ne obenom ne didi nada agi me nsem what you say if you had because wo se wo ba ye no ma study wo hu se wo so go sister go okro be sra wa na mon share video no na mon send the stars na we there me de aji sister kransem sa aji onsem obi aba fi o so be ko mi ya be ma obi ku se be mi pa se be ko o ban nipa na enya nkwala school a ho ka ko enki aka ma je waka ha because just say minti men kasa aji onsem mon share video o ba so no share video na me kra de eh sister na me kra de mo pe camera o me kra de so say na kra me hu yi dey be say me because yeah me fie no aji ensem aji me say na kra me hu yi na me yire de oba ya no the camera so offensive because Adwenepahene who fake life no nyame ani mu who fake life na me say omo nnimu no omo mewo no omo feel say we ye fake but omo nnimu ene unu aba mi ti cry me aso ne wa ya me no me dey bro Adwene ntiase aduane anti say na seta ye ba bedi we dey time so me say me an me seven so me am serve ya ma abro so na mba fi house e dey say me say mo wi na me am san wo nkuku na say just say na make us why ya ma abro so she ebusia enya se ne a o kire wo Facebook no e fake o
sabi ye beka se awarie bebre ejija wa Abrokyire sa niama we ka ho emma ebre wo fie mon support mo yire no mo emma no mon support ma no ni emi ni abema ne ye no o fake enye so obegina ho enwa ye bibia portray a kira mo fake o eyade a efie adwuma odia no sha ye na bola ho ofie hada na bola na o kan wa se ye me no Adwenepahene bola ade anche bola so ofie hada o ebusuafo share video no emma me se adai me say Abba na jukra 12 kra sister. Ekia me say ye bola o Adwenepahene ja me say people se me ensa emu asenketenketi na egum kra Adwenepahene se sister me yi akọ me say adai abusuafo ye bi na ba ma na ye no edo so mon support no na me ma ni bebre munye de mun hia free o ma bola ade enchi wo fia hada me ni abre na me ka sister we say Abrokyire no obu wa no odwene bola no rubber no so okoto atwene no obeboka adem 3%. Same sole anopa. Wo de wo chiri bro so. Wo de sole anopa. Na me hunu se cent wo anase bia wo ba ye na ka etim ye nyina tara se didi. Mo ye ma mo gina mo na so ye aduane. Na mo bre nkukwo gbo. Me sa timi ka se Adwenepahene. Jai na tena se ya kakra mo se. Na se. Da bi mo tena se. Na me magina ha. Me twitwini nyina kama. Timi sa kra na ade nsem. Me wi am se baller. Ni yesi fom nra. Eno yesi fom no. Ye akọ na me yi baller. Ye buy ne be ye share ebusuafo wa wo do na Serwaa do Adwenepahene e do me Becky mo share video no emma ye me minister be he baller nim was Adwenepahene baller be me sister baller nim o tie sa de be che na mete me wura kitchen na mete sent ketu abi mpo me no me mpe eye me takra nti me yi baller abo ahom achetu kra na me mesi fom me nsro obia na me ko makoto baller ai dagu say bosome no meto rubber be 20 euro kra na meto sister we are say buy no say wo di wo ni anya abonten ko di wo ni so de o fie e bia fe no bia sister ma me fa nkyere o ma me bia fe no bia de aba aduane aye bedi aduane ni ye picture like that bibia ko so me to down me ye aduane we say ema me yire ni to the stand say ye bedi fufuo me pe fufuo me pe kwa aduane ba me yire soso no ayo obi opesa no ma wi and I say there be Mrs. Star by dear me also pe you say call Frankfurt minister ye bi e dem ye di na say there be me dan no kakra me dan me nsa no na minister so aye dey e di won nsa no aduane what you say minister by minister ye aduane and na minister so ye obi a minister ye obi bona baso minister ye obi a na say why ye obi a on kire no hwɛ nipa bebree nim sɛ ɛna wo fa ayonko onya me yonko wɔyɛ me sister penny wɔkyɛ me bebree what you say minister no obu no ho ankasa ɛna ebuo no odi bu no ho no ɛno na ama me so me kwan ama me so me tumi de ebu no yɛtras na yɛ di nkomo a wotum sɛ sɛ nkanya me sɛ so no hwɛ wiase mo minister si so ɛwɔ yamfo no na me ya sister no kro no boy am for you what you say Mr. Suso ya mfuno na me gina konwa so na beto ade o ma pastor na me gina konwa so mo ebusia for stop we dey mon share e pabo cho mon share minister e be chichi bom e wo ma pa ho a na me gina konwa so we your fashion share video na send stars ba na me gina konwa so na ma ye dey na ma change ska nti do o ko ba me say o ma sisu o ti me pa Abrokyire na me tell say my sister was say no I want say me say video some say there be I say me contact my sister na the video so na wo ye no wo nyere no wo share no na ye adwuma na me minister so kasa aye no me hu no adwene wo ni tiri no hwe ye kwosna me say be kwosna me sister na wo jeje me so there be hey ahanu mi na wo ye aduane na me ko ye ko Frankfurt sister ye aduane Frankfurt no ye plan just a week ye ko duru wo no ye di 2 weeks eno krampo no enya adwuma na ye say me pa e be ya oh next time Jojo boso what you say e come ama Jojo ni nyina me ya minister ba ye news with me ka say minister sister so there oh was it Akuya minister do from here Akuya was it Akuya tenase na so me nya bi me sister de bo ba fie wo ya busuni obi wo a onim say madam for no
social media we nya down we me sister ye nyina ye busua baako so at some to say won say bia minister ya adena me support no a so bo maso a meda no ha ma no because me sha e won anim e na buo na ode ama me no e so oba me ncha na me ko ne nchen a me prem ho ase emma no me ko minister fira me huru nkuku me ko ba no for da me say ma ko da me say ade be tru na de pai na twitwi ni amamu aye kitchen ade asempre no kwa na francis ade de be yo me my jinsa mu oh e no kra me my sister tie because I am be do am ntiaso me say me hu ni ameyo my jinsa mu ba me fie no dia wo ye no enu ana me ba fie ha wo me ye ba se me no wo yire ye be brebe David sister montina ase me ye we sa sister mu de mu ni di sister mu de say efia ha nye ne e pra ha nye ne wu ba ha me wu ba sisi enye ne twitwi ni amam enye ne yi bola na Abrokyire for me ma me ka de ba kwa kire ene me kasa mu ni bibi ma pepa manim ade a ya ba ku wa kwantuo mu ne se oba be gina ho aye aduane no ye no nyema bebre ne kabom na ye aduane obeyi je ne ho obetwi mako obeyi akikaduro ho obetwitwa tomatoes obesensene bayire obeka fufuo na abeye aduane very good na wagina wasa twitwi ne amamu na de ya ne se wawie no asa yi ne esrebo enuti na eye me dese Adwenepahene ye de eyi ball because some person money ji wo fie na mo person mo be fie amoyere no mo sere dia e meme upon stress amani be fam dia ye aduane atwi fufu asi mo munyi ball no e fan support man no no munya anije wo ball yie mu obeme bi wo kwa sabe mpredua ne bakura ja ne nan oba na yi achichira to ball level eye na hiso obeyi ade bia eye mi mom na mja me nan anasa ye wo ba emema mu wa kwantuo mu sister ntwa no obayi unse nana me ni abe meja obayi nana awia ebi wo wa ofija ne nan ja ne nan a ebi wo wa nana aye wo ho mami ni no share video no for Adwenepahene ne be fa ne ba e mu twa sister na wakoyi ne to na wapepa na ode na si ba afu na wadware no na ode akwala ita wafa ne ho na ode na ba sister obaye no me da me dware akra wo fi why be that na Frankfurt to crowd dware akwara me ya dance ni uba mi fie ehia nya na dware na ne ewu kunu ye no wa Abrokyire ye kasa aware bebre wo problems problem no eye mema ni bebre na create samo ba bua ma no because Abrokyire nti se Ghana ye wo ye te ye maame no ne ye so ano mo nchen a wo mo support ye wo mo bua so nkwala mu no eti Abrokyire oba be wo na wa ye ne ba ho ne yama nyina no wa be ye aduane wo kitchen na wa wi asa be yi bola me ka cho se da bia wiri be mu na sa wo ye be mo na wo ni oba ate na wa dwi nyina ne se wonye sa ne ma we nyina nwie na sabe bia na adwonso wa ba be butu ne so wa ma wo akanwa no tum sa wo yira mu na akanwa no tum sa wo yira ni mo nti akanwa no tum because o shira no na wo yire sere na so asete na wo ne netina ma na wo yire wo mu na sister Adwenepahene fie de enya agoro me ade a me kiri ye se e bi akora twa ne to na akora ne twa ne to na ase eso change no share video na busia for akora no ne yam ne se akora ne se ba ne yam hwie ti ne yam hwie no na mama hu sa akora na ya na taade na matena se ama me yira pepa no na wasa na taade senti be ba akora unye bi da sister senti be ba akora eti me hu sa da na me se ma me ja me hu nshra me das mister na matama akora na ko baf me de ko na ma ko horo no nyina na ma dwale no kama e dem tun dala akora na better ta afre me sa so abre
Mobana wa share video na mama ye. I Becky TV. Adwenepahene TV. Na say wa ya. We say na no. So to make us wa bread dare and kwaka. Ni papa TV because sakwala ni be jan nine sabe obeko private. Na mi papa beka se emfa wives keke mpepa ne ho wa bra ye wo fie. Se ya wa bontre dia fine. Ba ye wo fie no. Ha. Akra na abete ne pega. Eso akra sister. O person dey ba ne time you looking fresh. Oba won chen na wa fa no. Na akra na hu say yes, mma pani mma. Obi ba hanum di asem na ko say ya ba yi ne ho tse papa. E na mba so pani pa. So my sister me ade ada bia no da bia make say hwe say wo akra ho fa akra say oyem. E na me gina we so na wada me yere so asem. Ase. My sister me enye man nyina na omuhia na wawo a omo kan nkura na omo kan nkura na omo kan nkura o abanoma no share o obo se bo share me yere kasa ongasa ma wo ba ko o se ma wo miensa yeah me yere kasa da bia o se ma wo miensa because me share me yere na mbaketo an Dominica na wo twa no fo ano so ati asle na no fo ano pictures ni nyine wo fia ha na pala ni tiato no fo ano so ati asle eti se Becky TV ube obi last bi maybe obi say Serwaa 3 o say and ojitum wa 3 ni kunuma eye ne ma enkwala ne ye ne dia and so uba na obeto Becky ene enkwala na wo abusia akono ebeje wonsem enkwoma enkwala ne omo maami Becky bedi no omo na omo papa Adwenepahene TV eye de so uti ase eti ni nyina no echina subai abusia Becky says me na ase ya das na me da bia wonim me ya ka se ya da wase ya yenwie en minim akoma wo ye de wo kura en minim odo percentage a wo ma wo kunu en minim odo percentage a wo kunu so ye de ewo ma ha mumu mienu wo ya be ka sa wacho en na baby en kan kwase ase and the mama maka se wonim sa akrofo we mienu Oba Becky. O no bi afekwa no diba. Me dem se me mo didi am seche. Eduane ya. Me mo didi. Me amu be didi. Me na me serve mo. Me serve mo wi a na masa wo huru nkuku no. Na mu ni di, na mu nom drink, na mo na. Na me o se me ye watchman no. O se oba me na. Who does on na? David. What now? What did it hear we are that Ottawa ben 30 minutes why okay? Me David about 30 minutes am you okay? Anajo masola ho aten as on akwa esu me na adente because me ye be ma bia ese me tena ase na me hu se efie kama me yire beto dwale akwa da sister oba ye mo da kra no na me cheke yeah e bia de da form we da ha we ye say ntina won se yi ball ho ache be 12 because me to me boss no bia didi wie na me huhuru nkoko ni mu nyina na bia ye kama wo fie na ma jiko na hange me mpoma to be da sole no na fia san ye fresh yeah sa no tie so at as register Abrokyire fie on say so be swatch ya meje ne Abrokyire fie me de afutu e mo yeah say Abrokyire fie de we site no se Ghana de pe say Abrokyire fie say o kitchen e wo hall say o kitchen ate no sister say when do hu ni wa Abrokyire a sabi aduane kwati me je ontade yes of course because we Abrokyire kitchen toilet ni nyina e wo fie ni e wo fie ni obi wo house me da me kitchen ate no ntimi ye do na matopum forget dabi say obi wo be ko ni fie shi on hange mpoma ni mpo na mframa afa fie ho ko kan an e na wo bede me e na sense but wonim say ya le mpo na wo peda ma wo yeah entime ka kire Abrokyire for say the way our system city e wo Abrokyire no mesremo tu wura Ghana for fie adwe fa abrofo fie e compare Ghana for be fie so wura Ghana ni bia woni ni hu ni fie a wura wa na aduane cent e gina ho na say yes bebre kra bi kra na uti tray mu na bia aduane a wonu ya age wo yakemu ne sa ne ma ni nyina ho fe abusuafo ensema ye gina ha ye kan enye izo men kan na ada enye izo bra ye ogina we oyeminu aketo sa kete Adwenepahene kete ne emu hu no e sa na ti se ye memma no akwantuo mu ye wo problem
emema na mo yese no emwa oye family man oye bibia o provide oye efia ayati na ade when you cross aduane wo aduane adai ye de yin fa kra na ye di na me sister her anopai me that's all ya me nim ne me nka yo me pese emema ni bi bebre yesterday na omu hu se sabe imprediasa omu tu kwai se omu be pesca all right but omu ba no be hia manso wa ha no mu make family wa ha omu for omu ni nye de ento form no mu provide no mu protect ma omu nyo omadwen se omadwen na omu tu kwa wo de hia omu tim se omu ba be pesika no enu ti so be hia obi ba na dwene nyina yeso oba be pesca ti sa sesa no ne oba ne de betra masa se wo de sa dwene tuti asumdwe pefe na asumdwe munya me ka no kra na kire mo me ya oba hwe sometimes oba ba no voice out onim ne emahia onim ne emma ya emma ni beje onim ne emma ya asumdwe be de ebebe fi me ya be ma no kra ni nyina akasa wie sister the meso me ka won say me da se bebre sesa bi we so tim to 29 all the way from Frankfurt also buy say why no ba Israel mo say wo twa ticket no kra no o ka jam se me no be ma me ba wo na me buy na me return na me so we do kodwo me katu say me de me no kra me de me nkasa enti wo de twa ticket na bra so as the minister who yes there bi na oba na me to program lock na oba no akọ na ba no be ma fi wo se me ko ma obi a me di dwa egu wo drinks and drinks. Obia invited Mumbra na mbedi why Obia the way was attend the one we are not fast asebo every minister could take it was okay me never be the na watch na mza ha na afei na makoma atom so at na we kwa no nye appointment be here power na dwuma ma ka rock down na nkran ni sibu amikuta car metima to car na do akwa kusi ana Frankfurt to the say sister me da se bebre say wo so 29 na saa relationship da yentem no ya yire nua na wo so unua ketwa na me a wa fa me na me yire e di ahye wo ye mo sister me sra wo say ma ne nkosa ye ni problem se bibi how e wo ho unua ketwa na me a wo hwema so mkrompo na wo ye me nua sister oni say no sister do ba kan tell me say we talk to say hey masa ade we awo ye na me sister yes masa onu ta ba kan tell okay if you sister ba yi enkra ne gidigidi na we na ha na we fa ha hwe obi wo wa sister wakosra ne mpo no na wo ba etru mi kakoba ana wo ba mpo kom de wo ba no na ase eye ne ya wo nu mu se aduane sai bu sister yeah sister bai anopem so la nkoto akoko meti me de me ma bet na fie ha afi meti me aja me so le ya na se da bi me da me de me na brofo but meti me de me ma ko obi fie me da me nye de me Adwenepahene fie me ma me jawo mo wa ha baby aminam bia me da me de me da because omo feel free omo be didi minim ni a meka biem but Evans Nyankopon koso anonye onhira Adwenpa ukura enti na wan kasa ofra wo ho Adwenepahene TV Becky TV Nyankopon onhira mo Amen. Sister metie. Obi oben mi bia nim se na metie. Me di agro, but me ni agro bebre. Sa me dowa, na me do. Sa wuti ase. And me pese me so. Oh. Me su. Ima se mi ni aketwa. Odo no eson. Yes sir. Oya madi a me catch you. Straight, me sana me pe. O sister so ya adi a catch you. Sister. Me pe eno. Now the sister her. So too for. Bebre. But where abusia ewi asese obi be do. Na wan do nipa no. Ya. Yes sir. Me din, you obi amakoma din. So be me ori abeka se me chinyefo because me agree in terms met me anyone disagree but yemfa odonye dey enante odo a Adwenepahene ene ne ye wo ma me no eso se me ba wo fie a me da na ma da me nyo obi a me da
me now but first day me drew fear hano even me to ho me die adechi asembe na me kai what's what damn sister me catch even say ma da ukola ni nyina nso ada me ti so ye di agro bebre ye ni nipa nante even see me nua ketua eti bia na first na be ni say bia me ben sister be feel say oye panyi Echem South Asia ye wanu wo ho but nye sa na metie obe me no wo hu se na metie odo ame wo ma mo no so mini so odo awon so wo ma me ne me ma no so abusia onye fake so udru baby no be so ye fake onye fake me kan okra na ye de a kire mo mi anna me mati ne so no Oh, why am I? Yes, sister. I will see her for. Miss sister, the diamond be from no. Me, where that be yes, sister. And then say, "Be my baby." Be my baby to take them, and that's will be I. Come on. We share the wa. I will see Kasana or Kasa. Na mama show. My son, you punching. I'm crying there. Hey, Fatusure. My son, we be glad anopano. Na. We at Nadia. Fatusu, you know, Monshe. My son, you punching a my day. I ever. Anopano. Anopano. New year. Mobile for the nurse. And I oh, maybe I come on. Hey, dear. Oh, and I'm here. Obia bedibi. Abrokyire for mama. Pastor Samati. Hey, my main cousin will say na yen for program no be need. Yeah, dear my sister aka akire mo. Yo. That be a masumu. Baba bi obeka o me we nyina ma me yire. Enso no me yire enso nani. Aka de ba akwa be ya ma yire. Obema bi obeya de bi ama na yire be na ni nso bi agusa. O yire say ade ba ade na aka ho a. Me yema wa wani be de wani be so. The merchant ASC. Which man you be a wofia in the other man, but who's sinu a? Ewo no be ho a. Sikasemu titiro because sika entine 2 pan. Or doso so dey kan see sika kakra or do kakra. Mama bebre wa Abrokyire ha was o me da me bre or ba we me we ama no. But at the end no na who's sinu sikasemu a. Oba na ni nyi o. Nti wo ye we kakra na wo ye we kakra na oba so hum se da bi o wa busuya edem. Okoba bia na wo de ma oba niska e mai nyansa to the sense say o ma niska mposo nkudi bia no o save bi to nti o so bieska so kire no a oba no o ho kire wa o be support o ba o ye be ma bi na so ma tumi ya din wiska sem dia Abrokyire wale no e be sei but ono tontu yesim yesre mo yenu mema ye kuma chew oh momra na mbedidi obia share video no share video no yesre adia me sre obia pa no say monfa mpaebo en time awale achi monfa mpaebo en time mabusu achi because when no ma ye on attacks e bias no because obi o wa se won kwa de o so na be kan fo ma o so na baba be yi ntire bia na town ba wo ye obi na atewo na akoso osuan no ma bia hwede Adwenepahene ye no so fu bi frɛ me ka asem kyerɛ sɛ Adwenepahene ne wo ye no me so fu kora me suan bɔɔla yie panyinfo ɛna frɛ me ka kyerɛ me so mo suan bɔɔla yie na me se Nyankopɔn ye de enhyira wo ewiase yɛse ye wo ka kan sɛ kontinhene ase na be wo hene nse wanyine na bia akora mpo ye ade a na wadi kan wa walem na akora ye ade wa yem de kyerɛ wa ɛno nkyɛ sɛ akora no wo ye mini mon share video no wo ye no ɛna sua wo time mpo a forget the time at the time not only 22 we say no oba ni ye program suanya sa kakra na share video no e film na what else say be ya wanga sa no e be boa e wa abrabom ma onu bi oti be bia na wale egu emra beki TV Adwenepahene TV na se wanya page omra ometi Abrokyire mu nsem nkrata mu nsem awale mu nsem e kwan ye foso e krokro nipa e kwan ya wo no yiri nyamtokwa a wo betimi akrokro ba no oba so benya daage apa okuna chew man mo share video we more yes remo e pa mo show Becky and ka say stress wa Abrokyire e do mo nyina respect mo feel because energy e ba akopɛ energy ntimi woni nya bontenta wo abra wo rebe ho fi me Adwenepahene mi ti we minister bai ohunu se mi chini se mi si for mo na me na ma nkwa
ena eko na ne nkura no ema no enya ne akambo ne ekumisi a me so hwan na beko wesi meko to da mu se nkura ne ha adwena na mo matena kempu a ya ko chinchin na se omo hwan de omo atom nti wo tifi a hwede wo yere epe because wo be ma no na ready kan do yere pe ma no ansa na ba nso hu ne ope because wo na wo tiska akwa ne wo ba mpna twimpo a wo na obi ono se wo ba ne pe ti mesra mo me da gusua ya ba bedidi yensaka nti obi anya guys are all invited obi amla medidi e da mu nyina ma se akra bia metimi e da ka tin bia ma ka kire mo ti me da ma point na me de hu hia mpa ma me na hwa point ne me ko toba on me ma say me twitwa point ne nyina na ma tete me ko to face ba me twitwa ne nyina nti wei Ministry am here oyire to ho na ne na wo fie esia wo kwa bonte kra na wayi what you say na yi da to ho me si be ba ya me so ya was da me kura yin enama to we die ho be pen kwa edwe na edi no so simple what you say mo combine na mbu bia ne de enkoso ti ma me ya do ma se bu se kwesi edidi ya me adoma o mesa atien kana na se wo ya kukai mo subscribe na mo follow Baki TV is screen no Adwenepahene TV be bia be nye video side ahwe wo ha won en say dia wo ba ya ne say wo be share video no ne support ne yehu se nipa mo share ne yehu nti no share your video yehu nti no ba program educative no wa share sister umi aso a ento simple na we bi nya bi ntie na me kan fo Divine Organic Skincare product Divine edi ama o UK Divine Organic Skincare pese dem da bia me ni na hana han me hwan fresh ya me sra Divine nkunu e chen spray nkuto ni bibia natural resource no dey sai pepe nte be boa wo what is the number no e caption so contact na keke na ka chen say Adwenepahene TV kiti we get 20% discount still na discount e dey ye adwuma dey be na wo twen o ye adwuma bre penko papa na fasra na obodi Abrokyire na wotunu if we were nimprekese no pimples and patrio de ombisia edamase mama bye peace out.